igitondo cyiza nanone ariko tuje kubagezaho inkuru y'akababaro ivuga ko GOGO Gloriosa yitabye Imana. Ni inkuru ibabaje cyane tugezeho muri aya masaha. Musabyimana Gloriosa rero wamamaye nka GOGO wari umaze iminsi muri Uganda yitabye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa 3 Nzeri 2025 azize uburwayi. Urwandiko rw'ibitaro bya Kegela Doctor Center igihe ifitiye kopi rugaragaza ko GOGO yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro ryo kuri uyu wa 3 Nzeri 2025. Bikemu wa Yezu rero uri mu bari bahagarariye inyungu ze yahamije amakuru y'urupfu rwe, dore ko rero bari kumwe muri Uganda. Yavuze ko kuwa 28 Kanama 2025 aribwo GOGO Gloriosa n'itsinda bari kumwe bahagurutse mu Rwanda berekeza muri Uganda, aho yari afite igiterane cyabaye kuwa 29 na 31 Kanama 2025 kibera Imbarara. Nyuma yo gutaramira Imbarara kuwa 31 Kanama 2025 GOGO n'itsinda bari kumwe rero bahise berekeza i Kampala, aho bari bafite gahunda na societe yagombaga kwamamariza. Nyuma yo kugera i Kampala GOGO yatangiye kurwara rero, yatangiye kurwara araremba, ariko abantu bagira ngo biri bworohe cyane ko rero uburwayi yari asanzwe abufite. Ubu burwayi rero bwarushijeho gukomera birangira ajyanywe kwa muganga, ariko akigerayo ahita yitaba Imana. GOGO rero ni umunyarwandakazi wari ufite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga, izina yakomoye kuririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ubwo rero nta kundi niyihangane, nuko bigenda, nta kundi ubuzima nuko bumera, burababaza cyane. Twari tuzi ko rero nari maze iminsi nibaza ahantu aherereye ibyahugiyemo, kuko ntago naherukaga kumva izina rye. Rero Imana iramukunze kuturusha, nta kundi reka tubyihanganire. Imana rero imwakirane cyangwa se imwakire mu bayo, imuhe iruhuko ridashira. Yagiye rero aririmba indirimbo nyinshi zamenyekanye, zatumye abantu benshi bamukunda bakagira amarangamutima. Ubwo rero nuko bimeze, aguye muri Uganda nyuma yo gukora igitaramo cyari gikomeye cyane, cyanatumye rero abona abafatanya bikorwa batandukanye. Ubwo rero nta kundi. Mu yandi makuru ari kuvugwa mu myidagaduro nuko komite itegura Miss Universe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Deborah Nchema wari wegukanye ikamba rya Miss Universe Kongo 2025 yaryambuwe. Ibi byatewe rero nuko uyu mukobwa yanze gushyira umukono ku masezerano yemewe ku rwego mpuzamahanga, we yavuze ko ngo atajyanye n'ukuri kwe. Ubuyobozi bwasobanuye ko ayo masezerano ari ayo Miss Universe International isaba kandi atemerewe guhindurwa ngo ajyane n'ibyo umukandida ashaka, kuko rero ibyo byatuma ahubwo igihugu kivanwa mu irushanwa mpuzamahanga. Deborah Nchema yahise yamburwa rero uburenganzira bwose bujyanye n'iryo kamba, kandi yahawe amasaha 48 ngo akure ku mbuga nkoranyambaga amafoto yose ndetse n'amagambo cyangwa se ibindi byose bijyanye n'ayo marushanwa. Naramuka rero atabikurikije azakurikiranwa mu nkiko. Uyu mukobwa yari yegukanye ikamba rya tariki ya 22 Kanama 2025. Kugeza ubu rero ntabwo Kongo iratangaza undi uzahatanira ikamba, ndetse n'abandi baturutse mu bihugu birenga 130 mu ishanwa rya Miss Universe rizabera ku nshuro ya 74 hariya. Nizabera rero i Bangkok muri Thailand n'umundi kwa 21 Ugushyingo. Ngayo nguko rero ubwo aya ni amakuru yo mu myidagaduro mu buryo bwihuse. Reka tubwire umuryango wa GOGO Gloriosa ngo wihangane, ugire iruhuko ridashira. Niba ari bwugeze ahangaha rero banza kandi subscribe kugira ngo dukomeze tuzajye tubana. Icano yitwa Ubuvumbuzi Official. Imana ikomeze ibarinde, turabakunda kurusha nyine n'abandi bose. Aba bombi bongeye guhurira mu nama isuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro. Hanyuma kandi ndakubwira ko banumvikanye ku kuzajya bahanahana amakuru ajyanye n'ubutasi mu bijyanye rero no kurwanya umutwe wa FDLR. Ibyo nibyo tugiye kwibandaho, kandi turaza kukubwira ko muri Tanzania inzuke zahagaritse umukino. Ndakubwira ko indangurura amajwi rero yari ifunguye batabizi, yafashe Xi Jinping ndetse na Putin baganira ku gusimbuza ingingo no kudapfa. Ngwino rero utere gatebe ubundi twiyumvire amakuru agezweho muri aka kanya. Icano yitwa Ubuvumbuzi Official. Please subscribe. Abahagarariye u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero
bahuriye mu biganiro by'amasezerano cyangwa se bahuriye mu nama ya kabiri ya komite ihuriweho ikurikirana yubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington tariki ya 27 Kamena 2025. Iyi nama rero yabereye i Washington muri Amerika kuwa 3 Nzeri 2025 ubwo n'ejo hashize. Yitabiriwe rero n'indorerezi zirimo Katari, Togo nk'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na komisiyo ya EU. Ingingo nyamakuru rero zigiyemo cyangwa se zigize aya masezerano y'amahoro ya Washington niyo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'iwushamikiyeho yose no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwakezeho mu rwego rwo gukumira ibitero byarwo. Byose rero byari gukorwa mu minsi 90. Nyuma y'inama ya mbere y'urwego ruhuriweho rero by'umwihariko rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'izi ngingo zombi CYANE yabiriye Addis Ababa muri Ethiopia mu ntangiriro za Kanama. U Rwanda rwagaragaje ko leta ya Kongo yanze kwemera gutangira ibikorwa byo gusenya FDLR. Mu nama yabereye i Washington kuwa 3 Nzeri bayitabiriye banagaragaje ko ibikorwa byo kubahiriza zimwe mu ngingo z'amasezerano y'amahoro biri kugenda gake, banasuzuma imbogamizi rero zirimo imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ntumwa rero ziri kuganira no ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda ndetse n'iz'u Rwanda ziba muri Kongo. Ibi rero cyangwa se ibihugu byemeranya ko rero ngo bizakomeza kugikemura hashingiye ku nama yabyo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR yabereye Addis Ababa muri Ethiopia. Ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga byatangaje ko u Rwanda na Kongo byagaragaje ko ibi bihugu byiteguye kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'amahoro kandi ko ngo biri buze gukomeza kugana mu rwego rwa tekinike rw'ubutasi ndetse n'urwa gisirikare mbere yuko idoha habera inama ya kabiri ya GCCM. Hanyuma rero muri rusange tutarava kuri iyi ngingo tukayerekeza n'ubundi mu rwego rw'ubutasi, u Rwanda na Kongo biyemeje guhanahana amakuru y'ubutasi kuri FDLR. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeje gutangira guhanahana amakuru y'ubutasi yerekeye umutwe wa FDLR mbere yuko idoha hateranira inama igamije kureba uko uriya mutwe w'iterabwoba wasenywa. Ngira ngo ni ibyo ngibyo. Ibihugu byombi rero byemeranyijwe mu nama ya kabiri ya komite ihuriweho ishinzwe gusuzuma iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro n'ubundi yasinyiwe Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 27 nk'uko narimaze kubivuga mu kanya. Inama ya kabiri rero y'iyi komite yabaye n'ubundi ejo, yitabirwa n'abahagarariye u Rwanda, Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Togo ndetse na komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yibanze n'ubundi ku gukemura imbogamizi zatumye amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo adashyirwa mu bikorwa, zirimo urugomo rwagiye ruvugwa mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo ibiteganywa n'ari amasezerano n'ubundi byubahirizwe. Ingingo yakunze kugarukwaho rero kuva aya masezerano yatangira yashyirwaho n'umukono nijyanye n'uko leta ya Kinshasa igomba gusenya umutwe wa FDLR usanzwe ukorana n'ingabo zayo, bigakurikirwa rero nuko u Rwanda narwo rugomba gukora ingamba n'ubundi z'ubwirinzi rumaze iminsi rwarashyizeho. Abagize komite ihuriweho ishinzwe gukurikirana kirwa mu bikorwa ryari amasezerano banagaragaje ko bashyigikiye inama y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano GCCM izabera i Doha muri Qatar mu minsi 2 iri imbere. Iyi ngiyi rero zibanda n'ubundi ku mbaraga zo gusenya FDLR ndetse no kubaka icyizere ku kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ku mupaka nk'uko rero bigaragara ku mugabane ku mugereka ahubwo wa mbere w'amasezerano y'amahoro. Gusa nubwo bimeze gutya, ibihugu byombi biracyakomeza gushwana ndetse n'amakimbirane hagati ya M23 na leta y'Kinshasa aracyakomeza kuba. Umuntu rero ntiyamenya ngo bizarangira gute, bizagarukira he, ntawamenya, kuko abarundi bari no gushinjwa no kuba bari kohereza ingabo nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi, bavuga ko ingabo ziri hagati y'ibihumbi 12 abarundi barimo kuzoherezayo. Nta kindi rero ni ukugira ngo n'ubundi baze kurwana n'umutwe wa M23 n'ubundi umaze iminsi ushyamiranye n'ingabo za kiriya gihugu muri rusange. Ni uko nguko bimeze. Ubwo rero hategerejwe ese ni iki gishobora kuba, ese aya masezerano arasinywa, amahoro azaboneka, nta wamenya. Uburundi rero bukomeje kwijandika cyane bwohereza ingabo mwakira gihugu nyuma y'amasezerano n'ubundi bari bagiranye na leta ya Kongo Kinshasa yo kurindanira umutekano. Makamyo menshi rero atwaye ingabo z'u Burundi ndetse n'ibikoresho aherutse kugaragara muri santere ya Kaburatwa mu yahoze ari intara ya Cibitoke akomereza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri Kaburantwa muri zone Uganda basobanura ko mu mpera z'icyumweru gishize rero babonye byibura amakamyo 30 atwaye ingabo z'u Burundi
ndetse n'urubyiruko rw'imbonera kure rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD yambuka ikiraro cyaho kiri kuvugururwa na sosiyete y'abashinwa. Imbonera kure zoherejwe rero muri Kongo zatojwe n'abarimo abo mu mutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda n'ingabo z'u Burundi. Ababikurikiranira hafi rero bakavuga ko ngo bahamya ko mu bazitoje harimo umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyerekezo cy'aba basirikare rero ni ibice by'imisozi miremire ndetse n'imigufi nka Minembwe basanzwe rero bakoreramo bagenzi babo bifatanya n'ingabo za Kongo FDLR ndetse na Wazalendo mu kugaba ibitero by'aba ku banyamurenge ndetse no ku rugamba bahanganyemo n'imitwe irimo MRDP twirwaneho. Umuyobozi w'ihuriro AFCM 23 Colonel Inanga tariki ya 2 Nzeri yabwiye abanyamakuru ko mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo rero hoherejwe ingabo z'u Burundi, imbonera kure FDLR ndetse na Wazalendo birenga 12,000 kugira ngo byitegure ibitero simusiga. Umunyapolitike Moise Nyarugabo wabaye umudepite muri Kongo yanasobanuye ko ingabo z'u Burundi ziri muri iyi misozi zirenga 10,000. Ravuga ngo hari ibyago rero hari ibigo ahubwo byabo bamaze gucukura indake aho barwanira, sinzi wo rero bategereje kurwana nawe. Nikavuga ingabo z'u Burundi rero zikorera byeruye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuva muri 2022 bw'ubutegetsi bw'iki gihugu n'ubwa Kongo bwagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare. Ayo masezerano yavuguruwe muri Kanama 2023. Ubu butegetsi rero bwumvikanaga ko ingabo z'ibihugu byombi ngo zitangira kurwanya ihuriro AFCM 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko iyi ntara ntiyahiriye abasirikare b'u Burundi kuko bambuwe ibice byose bagenzuraga muri teritwari ya Masisi. Hanyuma rero twihuta cyane ngira ngo ni ibyo ngibyo nayo makuru arimo kugenda avugwa ku mihanda. Ingabo z'u Burundi niba zirimo kuza bivuze ko intambara ishobora gukomeza nta kabuza. Byo twari twiteze nk'amahoro tugasa nkaho tubiburishije amaso yacu. Nuko rero inzuki zinjiye mu kibuga zihagarika umukino mpuzamahanga wa gicuti waberaga muri Tanzania wahuzaga ikipe ya City FC Abuja yo muri Nigeria ndetse na GQ FC yo muri Zanzibar. Ni umwirushanwa rya Tanzanite Pre-Season Tournament riri kubera muri Tanzania, ryari ryakomeje gukinwa rero kuwa gatatu tariki ya 3 Nzeri 2025 ku kibuga cya Kwala Stadium. Mukino rero ugeze ku munota wa 78 inzuki ziroshye mu kibuga zisagarira abakinnyi bose basabwa kuryama hasi kugira ngo hatagira uwo zikomeretsa cyangwa se zikamutera ikindi kibazo. Abakinnyi bari ku kibuga gusa baryamye hasi kuko n'abafataga amashusho yatambukaga ako kanya babaye babihagaritse babanza kureka inzuki zari ziturutse mu giti cyari kiri hafi aho ziratambuka. Zimaze gushira rero umusifuzi yatanze uburenganzira abakinnyi bakina iminota yari isigaye y'uyu mukino. Murangiye City FC Abuja itsinze GQ FC ibitego 2-1. Inteko ishinga amategeko ya Burkina Faso yataye itegeko rugenga rero umuryango mpuzamahanga ndetse n'urushako muri rusange, rikubiyemo ingingo zikumira ibikorwa by'abaryamana bahuje ibitsina muri iki gihugu. Iri tegeko ryatowe mu ntangiriro z'iki cyumweru rigena ko uzajya afatirwa mu bikorwa byo kuryamana nabo bahuje igitsina azajya ahabwa ibihano bitandukanye birimo n'igifungo ndetse n'amande. Igifungo abakora iki cyaha rero bazajya bahabwa gishobora no kuva ku myaka 2 ariko ntikirenga 5, mu gihe amande yo ari hagati y'amadolari 3,200 n'amadolari 16,000. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Burkina Faso Edaso Rodrigue Bayala yavuze ko ibikorwa byo kuryamana kw'abahuje ibitsina atari byo kwihanganirwa. Aravuga ati ni imyitwarire idasanzwe. Iri tegeko rigamije kubahisha indangagaciro z'umuco ndetse n'ubushake bwo kubaka umuryango wa Burkina Faso uhamye. Burkina Faso iyongereye ku bindi bihugu bya Afrika bisanganywe itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina birimo Uganda, Ghana, Nigeria, Sudan ndetse na Mauritania. Nuko rero hanyuma ejo hari kuba karasisi mu Bushinwa, ariko habaye igitangaza. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bumvirijwe baganira ku gusimbuza ingingo z'umubiri nk'uburyo bwo gutuma rero umuntu aramba. Ubwo baganiraga iruhande rwa karasisi ka gisirikare mu murwa mukuru Beijing w'Ubushinwa, Putin yumvikanishije ko n'ubuzima bw'iteka ryose bushobora kugerwaho binyuze mu guhanga udushya two mu ikoranabuhanga mu binyabuzima, nk'uko rero bikubiye mu busemuzi bw'amagambo yabo yafashwe n'indangururamajwi yari kuba ifunze mu gihe rero baganiraga kwabo. Uko kuganira kwabo rero kutarinzwe kwafashwe na televiziyo y'igihugu y'Ubushinwa
yatangazaga uwo muhango urimo kuba live. Ubwo abo bategetsi bombi rero hamwe n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong Un bari barimo bagenda n'amaguru mu rubuga ruzwi cyane mu mateka rwa Tiananmen Square rwo mu Bushinwa. Si amaze imyaka 13 ku butegetsi, naho Putin akaba amaze imyaka 25 ku butegetsi. Nta numwe muri bo rero ugaragaza ko ateganya kuva ku butegetsi. Ahagararanye n'umutegetsi wa Korea ya ruguru hamwe na perezida w'Uburusiya, perezida w'Ubushinwa yakoresheje ibyo birori byiswe umunsi w'insinzi mu kugaragaza ikindi cyerekezo cy'imitegekere cy'isi mu gihe cy'ejo hazaza. Umunsi w'insinzi wizihijwe ku wa gatatu wibutse isabukuru y'imyaka 80 ishize habaye rero insinzi y'Ubushinwa mu ntambara ya kabiri n'Ubuyapani ndetse n'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Ariko icyo kiganiro cyihariye cyabo rero cyumvikanisha ko bareba aharenze urwego rw'ubukungu ndetse n'urwego rwa politike. Ikiganiro cyabo cyasemuwe n'umusemuzi uvuga ururimi rwa Mandarin ruvugwa mu Bushinwa, wasemuraga amagambo ya Putin hamwe n'Umurusiya wasemuraga ibivugwa na Xi. Ndetse ayo magambo yasemuwe mu Cyongereza na BBC. Umusemuzi w'amagambo Xi yavugaga yumvikanye avuga mu Kirusiya ati: "Kera byabaga ari imboneka rimwe kuba umuntu yarenze imyaka 70, none muri iyi minsi bavuga ko ku myaka 70 ahubwo umuntu aba akiri umwana." Se afite imyaka 72 mu gihe Putin azuzuza 73 mu kwezi gutaha. Hahise hakurikiraho amagambo ya Putin atumvikana. Wasemuraga amagambo ye ayashyira mu rurimi rwa Mandarin ahita yongera ati: "Hamwe n'iterambere rero mu ikoranabuhanga ryo mu binyabuzima, ingingo z'umubiri w'umuntu zishobora gusimbuzwa ubuziraherezo, ndetse abantu bashobora kubaho ari nako rero barushaho kuba bato cyane, bafite itoto, ndetse rero bakagera no kukudapfa." Wasemuraga amagambo ya Xi yavugaga ati: "Ubuhanuzi nuko muri iki kinyejana birashoboka ko no kubaho kugeza ku myaka 150 byashoboka." Amakuru avuga ko nyuma yaho Putin rero yasubiyemo ayo magambo ye ubwo yaganiraga n'ibitangazamakuru byo mu Burusiya, ibiro ntaramakuru TASS bya leta y'Uburusiya rero byasubiyemo amagambo ye avuga ati uburyo bugezweho bwo kongera gusubiza ibintu uko byari bimeze mu buryo bwo mu buvuzi ndetse n'ubujyanye no kubaga bwo gusimbuza ingingo butuma inyoko muntu yizera ko ubuzima bushobora kumara igihe kirekire cyane kurusha uko bimeze uyu munsi. Imyaka rusange rero umuntu amara akiriho iratandukanye mu bihugu binyuranye, ariko rero icyizere cyo kubaho kigenda kiyongera cyane. Ngaye nguko rero ngira ngo ni ibintu byinshi, reka tubisoreza aha ngaha. Ubwire ko icano yitwa Ubuvumbuzi Official. Iyo ushaka ko haba rero ukanda subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza tubane mu makuru menshi atandukanye. Ko rero ngiye mwifurije ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima.